ሰላም ሰላም ውድ የአሚ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ከረማችኋል? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ሰላም አድማጮች፣ ዛሬ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን መሪ የሆኑት ወይዘሮ ሌሊሴ ዱጋ በካንሰር ህመም መታመማቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ገልጸው ነበር። እናም እሱን እስቲ ለአድማጮች ለማቅረብ ቴዎድሮስ ተክለአረጋይ እንደጻፈው ጀግና በጦር ሜዳ ብቻ አይደለም የሚፈጠረው። የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽነር ሌሊሴ የካንሰር ህመም በጀግንነት እየተጋፈጡ ነው። የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን መሪና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ ሴቶች መካከል አንዷ የሆኑት ኮሚሽነር ሌሊሴ ጂማ የካንሰር ምርመራ የተደረገላቸው ኬሞቴራፒ ህክምና እየተከታተሉ መሆኑ ተሰማ። ኮሚሽነር ሌሊሴ ይህንን አስቸጋሪ እውነታ በራሳቸው የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ እየተዋጋው ነው ፋይቲንግ በሚል መልእክት ይፋ አድርገዋል። ይህ የድፍረት ቃል ተስፋንና ጽናትን ለአድናቂዎች አስተላልፈዋል። የኬሞቴራፒ ህክምና ደግሞ ጸጉርን ጨምሮ በሰውነት ላይ ባሉ ጸጉሮች ላይ መርገፍን ሊያስከትል ይችላል። ሆኖም ግን ህዝቡ እያስተላለፈ ያለው መልእክት የእርሱ እውነተኛ ብርሃን የሚመነጨው ከአእምሮ ከልቦና ለክልሉ ካበረከቱት አስተዋጽኦ ነው። ውጫዊ ነገር ሁሉ በዚህ የጀግንነት ትግል ፊት ዋጋ የለውም የሚል ነው። ኮሚሽነር ሌሊሴ ለኦሮሚያ እድገት ቁልፍ ሰው ከመሆናቸው በላይ ለብዙዎች የአርአያነት ምንጭ ናቸው። በፍጥነት እንዲድኑና ሙሉ ጤንነታቸው እንዲመለስ እንመኛለን። ፈጣሪም በምህረቱ ይፈውሶ። ኮሚሽነር በ2018 የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን እንዲቋቋም ለጨፌ ሀሳብ አቀረበች። ሀሳቧ ተቀባይነት አግኝቶ ኮሚሽኑ ወደ ስራ ገባ። ብዙም ሳይቆይ ቪዚት ኦሮሚያ በኮሚሽኑ ስር ተቋቋመ። የካሜራ ባለሙያዎች፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ አርቲስቶች፣ ሞዴሎች፣ የህዝብና የግል ሚዲያዎች ያሉ ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ኦሮሚያን በማስተዋወቅ ላይ እንዲያተኩሩ አንድ ላይ በቲም ሌሊሴ ተሰብስበው ስራ ጀመሩ። ብዙም ሳይቆይ በኦሮሚያ ቪዚት በኩል ቱሪስት ቦታዎች ትኩረት አገኙ። የባሌ፣ የሰላሌ፣ የአርሲ፣ የኢሉባቡር፣ የሱባ ደን ተራሮች፣ ወንጪ ሐይቅ የመሳሰሉ ቪዚት ኦሮሚያ ስር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በሰፊ ትኩረት ካገኙ ቦታዎች ጥቂቶቹ ናቸው። በኦሮሚያ ውስጥ የማይታወቅ የተፈጥሮና አርቲፊሻል ፓርኮች እንዲታወቁ ተደርጓል። የተደበቁ የቱሪስት መስህቦች በመለየት በመመርመር በመጎብኘትና በማስተዋወቅ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። የኢሬቻ ከፌስቲቫሉ ዋዜማ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ የኦሮሚያ ቱሪዝም ሳምንት ተብሎ ተሰይሟል እና የተለያዩ የፓናል ውይይቶች እና ቱሪዝም ተካሂደዋል። የኦሮሞ ሴቶች የውበትና የሞዴሊንግ ክህሎቶች እንዲሁም እድል ሰጥተዋቸዋል። በየዓመቱ ሚስ ኦሮሚያ እንዲወዳደሩና አሸናፊዎቹም ተለይቶ እንዲሸለሙ ተደርጓል። የኦሮሚያ ምስል ውበት በማስተዋወቅ ረገድ ሚና የተጫወቱ የካሜራ ባለሙያዎች፣ የፓርክ ጠባቂዎች፣ የጉብኝት መሪዎች፣ የአሽከርካሪዎች፣ የአርቲስቶች ወዘተ ለወደፊቱ ትውልዶች እንዲማሩ እውቅናና ማበረታቻ ተሰጥቷቸዋል። የኦሮሞና የኦሮሚያ ቅርስ የቱሪስት መስህቦች ባህልና ማንነት በዓለም ደረጃ እንዲታወቅና ትኩረት እንዲያገኝ ተደርጓል። ከላይ የተጠቀሱ ነጥቦች ኮሚሽነር ሌሊሴ ዱጋ ወደዚህ ዘርፍ ከመጣች ጊዜ ጀምሮ ከሰራቻቸው ስራዎች ጥቂቱ ነው። ሌሊሴ በችሎታዋና በአመራሯ ረገድ ብልህ ሴት ብቻ ሳትሆን ጥበበኛ ሴት ጭምር ነች። ወደ ሰሜን ብቻ የሚጎርፉ ቱሪስቶችን ወደ ኦሮሚያ ለመመለስ ጥሩ ስራ ሰርታለች። እናም ሌሎኩ ለኦሮሞና ለኦሮሚያ ከወርቅ የበለጠ ዋጋ ያለሽ ነሽ። ክፉ እንዳይሆን ፈጣሪ ሙሉ ጤንነትሽን ይመልሰው። የሮጀል ቀባፍ ኮሚሽኒንግ ቱሪዝም የኦሮሚያ ጀደሙ አካውንዳፍ ፕሮፖዛሊ ከን ቆጴሴ ጨፌፍ ዴሴ ሼዳ ያድቺ ፍደተማ አርገቴ ሁንዳኤ ኮሚሽኒ ጃለቲ ቪዚት ኦሮሚያ ከጀደሙ አካውንዳው ታሲፈሜ ከራ ቪዚት ኦሮሚያ bakkeewwan hawwan turizimii hedduu beeksifamaniiru. Gareen Baalee, Salaalee, Arsii, Iluu Abbaa Booraa, Subaa Forest erga viizit Oromiyaa jalqabe xiyyeeffannoo argatan. Ogeessota
qaqqaxalee kanneen akka ogeessa kaameraa, roogii miidiyaa, artistoota, moodelistoota, miidiyaalee mootummaa fi dhuunfaa walitti qabuun Oromiyaa beeksisuu irratti akka xiyyeeffatan godhameera. Ayyaanni Irreechaa simboo akka godhatuuf jala bultii isaa torbee tokkoon dura torbee turizimii Oromiyaa Tourism Week jechuun moggaa'ee marii paanaalii fi turizimii garaagaraa akka gaggeeffamu godhameera. Hojii kanaanis shamarran Oromoo carraa miidhaginaa fi dandeettii moodelistii ta'uu akka argatan taasifameera. Dorgommiin akka Oromiyaa beeksisaan warri injifatan akka badhaafaman godhameera. Waggaa waggaan dorgommii qophaa'u kanarratti dursanii shamarran Oromoo akka qopheeffannee hamilee akka argatan qophaa'anii hamilee akka argatan taasifameera. Paarkiilee uumamaa fi nama tolchee Oromiyaa keessa jiran kan namni hin beekne akka beekamu taasifameera. Namoota Oromiyaa beeksisuuf fakkii fi miidhagina Oromiyaa sadarkaa biyyoolessaa fi addunyaatti akka beekamtu shoora taphatan ogeessota kaameraa, eegdota paarkii, daawwachiistoota, konkolaachistoota, artistoota fi kan fakkaatan beekamtiin akka kennamu taasisuun akka jajjabeeffatan dhaloonni duubaa dhufu akka irra baratu godhameera. Goda hambaalee bakkeewwan hawwata turizimii aadaa fi eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa sadarkaa addunyaatti akka beekamu xiyyeeffannoo akka argatu taasifameera. Galii biyya keenyaaf karaa turizimiitiin galoo naannoo keenyaaf akka oolu godhameera. Bakkeewwan hawwata turizimii dhokatanii jiran adda baasuun, qorachuun, daawwachiisuun bu'uuraalee misooma akka guutaman taasisuuf beeksisuudhaan hojii guddaatu hojjetame. Garee Baalee Irreechaa fi sirni gadaa UNESCO irratti akka galmaa'uuf shoora olaanaa waggootan shanan ja'an darban taphatame salphaa miti. Qabxiiwwan armaan olii fi kanneen akka dagadhee hedduu kan godhaman erga koomishiniin lallisee dhugaa gara seektara kanatti dhufaniiti. Koomishiniin lallisee ogummaa fi hooggansa isaanii qofa osoo hin taane dubartii beektuu kamittiidha. Akaadaamikaalii nama beekumsaaf dandeettii cimaa qabdu seektara har'a hundeessite parsantaa 100% milkeessitee nama jalqabaati. Anaaf koomishinaan har'a hundeessi milkeessuun haa hafu seektara tureen milkaa'uun iyyuu biyya hin danda'amne keessatti waluma galatti koomishin lallisee dhugaa Oromiyaan giddugala turizimii akka taate duraan turistoota gara kaabaa qofaatiin yaa'uun gara Oromiyaa akka deebi'u hojii gaarii hojjettee dhaloonni kun akka ishee jajuu fi galateeffatu goote. Dubartii jabduudha. Naamusni ishee, kabajni ishee, naamusaa fi kabaja haadholii hundaatti itti dubbachuus baadhu haadhoo kunatti fakkaatti. Nama Rabbii waan hunda faayee Oromoof kenne. Galgala kana akka isheen dhibamtee miidiyaadhumaan kanarra argee baay'ee rifadhee haadhoo koo nu barbaachifta. Ati Oromoof Oromiyaaf warqee caalaa gatii guddaa qabda. Faaya keetii si haa deebisu. Fayyaa kee si haa deebisu. Hojii jalqabaa galma akka geessu hawwii kooti. Hamtuun isiin argin fayyaa guututti si haa deebisu.
natarkaan faccifte illi macimaa yaa Rabbi galanni kee kuma kuma arraafi borullee abdiin kiyya sumaa dukkana hunkubtoo namni sina darbe sinna baase keeysa fedhiiteetiin dibe dukkana hunkubtoo namni sina darbe sinna baase keeysa fedhiiteetiin dibe waa'eera tootakka haadimati waati naafosoo fi duuti dhabde lubbuusiiti Rabbi araarami isiin arammati haadha abbaa gootee yatiima kan kooti galanni kee hin badiyyaa mooti hunda fedhiin teeti galanni kee hin badiyyaa mooti hunda murtiin teeti wanta rumahuma taraffi caala hunduma natarkaan faccifte illi macimaa yaa Rabbi galanni kee kuma kuma arraafi borullee abdiin kiyya sumaa lubbuun ilma namaa yakkanatti dandaare baratattee guutuu hidhanna uggure lubbuun ilma namaa yakkanatti dandaare baratattee guutuu hidhanna uggure alaama nadabee firaafi maatirraa gabee murtii diyaarkuu eeboo ebii gabbee taatuuf na ajjeesu yookaan hidhatti na waarsu shirri natti tatee hangate waasisu galanni kee hin badiyyaa mooti hunda fedhiin teeti galanni kee hin badiyyaa mooti hunda murtiin teeti
جما يا ربي قلني خما خما الربي برولي عبدك يا سما قلت رخيا في مرة كيتي أكرنا تيسي يا ربي ثقتي قلت رخيا في مرة كيتي أكرنا تيسي يا ربي ثقتي شرا جبونا ما ندايتي ميسي بدادا gammachuun jiruutu miidhaysi kanneen akka hojii cubbuun ukkaamame birmatuuf yaa Rabbi warra hadeedame galanni kee hin badii yaa mootii hunda fedhiin teeti galanni kee hin badii yaa mootii hunda murtiin teeti